Yesu ati reka nongere mbifurize kugira igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha nshuti bakunze bavandimwe muryango mugari wa Goma update tudasiba ko bana umunsi ku munsi. Kambifuze kugira igicamunsi cyiza, igicamunsi cy'umugisha kudukurikira amaze igicamunsi mbifurize n'umugoroba mwiza, umugoroba w'umugisha badukurikira amaze y'umugoroba. Bwaze kuza guterwa nuko ingengabe yawe ihagaze cyangwa se bwaze kuza guterwa n'agaciro dukurikiye uherereyemo. Birumvikana twebwe turi ku masaha y'umugoroba wa tariki 21 turi kwa 4 2026 n'ubundi muri rusange mu kwezi kwa gatatu cyuko twakinjira mu makuru agiye atandukanye kamabwira impfunyapfunyiza amakuru cyuko twakibandaho ku mirwano n'ubundi iri kumvikana mu bice bigize Ubusesenguzi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi muri rusange dore yuko kugiza amaginga ngaya hari kumvikanamo intambara n'imirwano itoroshye yabe na gato yakoje kugenda irasekeranye bikomeye cyane izinyeshyamba z'umutwe wa FCM 23 ndetse n'izingabo zirwanira ubutegetsi bwa leta yakishisa mu buryo toroshye yabe na gato dore yuko imirwano iri kumvikana muri bino bice byose yakomeje kugenda irabafata indinera mu buryo toroshye yabe na gato yakoje kugenda irahindura isura mu buryo bukomeye cyane n'ubundi muri rusange ko arakinjira mu makuru agenda nkubwira uburyo byifashe ku murongo y'imbere y'urugamba ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ngene ngusobanura neza uburyo imirwano imeze. Nyamuneka wowe usabwa nta kindi no gutera agateko kana nanjye muri zino update ngagenda ngusobanura neza uburyo byifashe ku murongo y'urugamba ngagenda ngusesengura neza idonida kantu kandi ku makuru akomeje kugenda yumvikana no ngaha mu bice bigize Ubusesenguzi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turbaze ko twakinjira cyane cyane mu bice bigize intara Kivu y'Amajyaruguru cyane cyane mu bice bigize umujyi cyangwa se teritwari ya Masisi cyane cyane mu bice birimo aho bita access Rubaya aho bita Gatoyi. Turibwaze kuba twazana turebera hamwe imirwano ikomeye cyane yabereye aho bita muri Ngungu mu bice bigiye bitandukanye n'ubundi byiza hano ngaho Ngungu aho bita Gasovu mu bice bya aho bita mu bice birano ngaha za Sake. Turibwaze ko twarebera hamwe imirwano ikomeye cyane yumvikanye mu bice bya Kitso ndetse n'andi cyatandukanye muri access gitandukanye zizo na teritwari ya Rubaya n'ubundi mu buryo toroshye abenaga. Turibwaze ko twakijirana mu mirwano ikomeye cyane yumvikanye muri Pendo Ruzizi muri uyu mugoroba rwose turiho wa tariki 21 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026 n'ubundi muri rusange mu mirwano ikomeye cyane yumvikanye muri Pendo Ruzizi. Turibwaze ko twajyana imite twari ya Uvira no kugiza amaginga ngaya hamaze ko yagenda arapukururwa bikomeye cyane ibikoresho by'urugamba, ibikoresho by'intambara, ibikoresho bitoroshye abe na gato by'ingabo zirwanira ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa n'ubundi muri rusange. Turibwaze ko twarebera hamwe imirwano ikomeye yumvikanye mu bice by'inyengero z'umujyi wa Goma. Turibwaze ko twajyana muri teritwari ya Minembwe dore ko kugiza amaginga ngaya akomeje kugenda wumvikaneho ikintu cyiswe amasasu n'imirwano ikomeye cyane n'ubundi muri rusange. Turibwaze ko twajyana mu mujyi cyangwa se mu murwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyepfo umujyi wa Bukavu n'ubundi muri rusange umujyi ukomeje kugenda wumvikanamo imirwano itoroshye abe na gato ikomeje kugenda irahuza M23 ndetse n'izi ngabo zirwanira ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa n'ubundi mu buryo bukomeye cyane dore yuko intambara itoroshye abe na gato yakomeje kugenda irafata indi ntera. Nyamuneka we usabwa nta kindi tera gatebo bane nanjye muri zino update ngene ngusobanura neza uburyo byifashe ku mirongo y'imbere y'urugamba uburyo byifashe ku makuru akoje kugenda yumvikana no gaha muri Ubusesenguzi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngero umutarama wanyu Mr Irene machine gun nyiribambe nyirubwite mudasaba kubana ku mutekano political and diplomacy mbahirije ikaze muri zino update zacu z'uyu mugoroba. Anize ko amaze kubakanda subscribe agafungura akazogera areka twinjire duhere ku makuru ari kumvikana no gaha muri teritwari ya Masisi. Teritwari ya Masisi mu buryo bukomeye cyane imirwano iri kumvikana hano ngaha muri teritwari ya Masisi mu bice bigiye bitandukanye. Turibwaze ko nakubwiye ko turi bwibande ku makuru ari kumvikana cyane cyane muri access za Rubaya tukurebera hamwe amakuru ari kumvikana muri access za Ngungu cyane cyane muri Ngungu. Turibwaze ko turebera hamwe ibintu biri kubera ahantu bita Igasovu aho bita Igacayi. Nano ari kumvikanamo ikintu cyiswe umuripuko, nano ari kumvikanamo ikintu cyiswe imirwano ikomeye cyane. Strategie militaire ziri gukoreshwa n'ingabo za leta ya Kinshasa nago zoroshye abe na gato mu kurimbura M23 tukugiza amaginga ngaya ingabo za leta ya Kinshasa. Reka duhere ku makuru yumvikanye Gatoyi kubera ko Gatoyi niyo yabaye inandaro y'imirwano yose yumvikanye muri bino bice n'ubundi bitoroshye abe na gato muri imirwano ikomeye cyane akoje kugenda irasekeranya M23 ndetse n'izi ngabo zirwanira ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa. No kuvuga ngo ikintu cyaje kwa cyabarizwa muri bino cyangwa se imirwano ikomeye cyane ariko yagenda yumvikana muri bino bice bigize Ubusesenguzi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibice bigize umujyi wa Goma intara Kivu y'Amajyepfo yose n'intara Kivu y'Amajyaruguru. No kuvuga ngo ahantu inangiriro imirwano uyu munsi yatangiriye cyangwa se starting point n'ahantu bita muri Gatoyi ku munsi w'ejo munabobwiye ku makuru yari kumvikana yo muri access za Gatoyi imirwano ikomeye cyane yari kumvikana muri bino bice. M23 mu gitondo cya kare cy'uyu munsi yagabwe ibitero karabutaka by'ingabo za Wazalendo ndetse n'abiswe abanyatura
ngira ngo abo ngabo murabazi 5-5 bagabye ibitero bikomeye cyane kuri 23 mukigabo ibitero bikomeye cyane. Ibi bitero babigabye bakoresheje drone drone ntago aribo bazikoresheje, sorry munyihanganiro gato, abo ngabo bakoresheje indege zo mu bwoko bwa CH4B. Nazo ni drone, ariko ni drone niko amakuru ari kumbwira nakomeje kugenda abanyuriza abatarama zo ngo bwa CH4B. Bari bafite drone ebyiri zonyine gusa, nazo zari zihari nka backup zirwaze kuza gukoreshwa mu kwataka M23. Mu kuza abasirikare baje M23 yaje kwitabara ibasubiza inyuma bikomeye cyane, ihangana nabo mu gihe toroshye ya bene gato birangira ibakuye muri bino bice bari guhanganiramo n'ubundi n'uyu mutwari Alliance Fleuve Congo. Mu kubakura muri bino bice aba basirikare banze kuva kwizima bahita berekezaho bita ngungu. Mu kwerekezaho bita ngungu M23 ubwo baherekeje bamaze gutumizaho already ramfor cyangwa se umusada wari uri guturuka mu bice bya umusada wari guturuka mu bice biri under control n'ihoro ryatakinshisa mu bice bya Kisangani, abandi baturuka hafi n'umupaka wa Beni, ngira ngo zaritakinshisa mu ziko zifiteyo ibindo cyangwa se icyo twakitaho bagenda bashinga ikintu cyiswe itente, bagenda bashinga ikintu cyiswe ibirindiro bikomeye cyane kugira ngo babashe kuba bakomeza kugenda bahangana bikomeye cyane n'izingabo za Alliance Fleuve Congo cyangwa se AFC M23 n'ubundi mu buryo toroshye habe na gato. Ikintu cyabereye muri bino bice byose ngira ngo bamaze kuba wacyumva yuko ari imirwano ikomeye cyane, imirwano karabutaka yakomeje kugenda irasakeranye bikomeye cyane, izi ngabo za M23 zose n'izingabo za leta ya Kinshasa zose. Ikintu cyabaye rero kiragira kiti izi ngabo za leta ya Kinshasa za FARDC FDNB ababoza rendo abacasho wa Black Ops ndetse n'abandi baje kuza nka raporo cyangwa se uyu musada usetsekana no ngaha muri ngungu muri hano aho bitiga sovu basatire neza ibirindiro bya Alliance Fleuve Congo batababizenguruka. Mu kubizenguruka rero barasanya nayo 23 mu buryo toroshye habe na gato. Ingabo za 23 zose abo twabanye kuri Rev Goma Plus bo mwabyumvishe 5-5 yuko izi ngabo zaje kuba zagenda zirahungera bikomeye cyane hano ngaha mu bihinduro bya 23 n'ubundi bafite muri axe za Rubaya ahari ibirombe by'amabuye y'agaciro n'ubundi mu buryo toroshye habe na gato. Mu gungera muri ibi birindiro cyangwa se muri iki kirombe cya 23 ingabo za leta ya Kinshasa nabwo drone ubwo izo zaje nka ramfor cyangwa se umusada zazanye drone ziremereye cyane, zizana drone z'urugamba zitoroshye habe na gato kugira ngo bashe kuba bazikoresha abahanganiye M23 kubera yuko yari yagerageje guhangana n'abari bari gatoyi babakure batavuga ati uko biri kose izingabo ni nyinshi zifite n'ibikoresho by'urugamba, base bazana ibikoresho by'urugamba biremereye cyane mu guhangana bikomeye cyane izingabo za Alliance Fleuve Congo cyangwa se AFC M23, ariko basubizaga inyuma izingabo za M23 no ngaha mu bice bya gatoyi, ariko izi ngabo za leta ya Kinshasa zizana drone zikomeye cyane hano ngaha muri bino bice n'ubundi bya ngungu bya Rubaya, sorry, kubera ko bari bahunze already M23 yayivuye ngungu iyerekeza Rubaya. Mu kuzana izo drone nibwo ibitero twagarukaga mu kanya byaje ko byahise biba mu kanya kuri Goma Plus aho bakomeje kugenda tubana n'ubundi mwabyumvishe 5-5 mu kanya gato muri bwagere mubona amakuru menshi cyane saa 3 z'ijoro, saa 3 zuzuye mbakeneye kuri live mbabwira update idonida kantu kandi ku makuru ndi bwabagezeho n'ubundi mu kanya gato kari imbere mu kanya rwose. Reka mbashimire cyane twabanyanoga kuri Goma update abo twabanye kuri Goma Plus, mwese mbifuje gukomeza kugira ibihe byiza mu kanya gato kari imbere saa 3 zuzuye muze kubana nanjye muri update ndi bwagende bagezeho idonido akantu kandi ku makuru ari kumvikana kuri nye defune. Nge n'umutarama wanyu Mr. Rene mukande subscribe tuye tubana gatanu ku gatanu mu kanya gato kari imbere ku makuru ari wakoze kugenda yumvikana. Ciao ciao.